Members of the Federation of Khasi Jaintia and Garo People, the FKJGP, under the leadership of its president Dundee Cliff Kongsit, had visited various areas in the Meghalaya capital Shillong to collect samples of water that were taken to the Pasture Institute Shillong to test its fitness for human consumption. The results of the test will be received after a fortnight, informed the FKJGP president. social long dong ini walaupun begila phone sini beseng la pentit ba sowa se pentit yang balik phone sini di ba supply di long dia long sam long di long di atatian ba kalau fit kan long fit ki ba pendi de harlo kata ba ngi nak le kaseng la shong ba ka staff committee ke jangi tinggal ba nam ta kabit kabyang jo ba ba no shong te ka de kam nam jo kaseng hi ba mo min shimi bin sampel naki snong ba phero phe ya ka bangin manra hane pokan ka food and safety department laboratory ke badan ni bahkan das la min ki ka ba ni nak le ka seng ngila lum ling ba ki snong ba phero phe jo ni social long ba min manra ni ban das ba ki long yang ki ki ba kalong fit na balong siap ki ba ba no snong ma kindi de hlo ta ka nong rem ya ka ba ni nak le ka seng session yang senjam akan sengi pementang bat ya kapa ni kolek ya kini di sampel ini di umru kalau hak ki atli bitor we bitor badi nam ta kan kolek nam ta ka kita nam bakteria hak ki ki ba poi ba supply ki snong ki thau bat we ru how bitor plastic bat kalau we bitor pa badi man pet nam heavy metals but iron content ki ba dak tinggal hale hi ka kom ka jing ka guidelines kapa deban le ke testing om di bung shu let an shu tong tong lemu ne ban shu let lemu ke daya ka guidelines si bari ka ya kini bakta si om ba om di te kom ba kalong manta kalong ba nakale ka seng squat ban shimi ni ka ban ai ni khubor segi nong so segi pat pat nong so nong jongi bang shimi ni ka sinjam om di bung pak ban ka tho shimet ni no mar pali yu dan ngila shim ni jing khem dan ki sparkling kita kita mo ibadah social long iba supply syaki longi yang pakai rupiah Henry mentam ni nak kalian kaseng nimla kan ong season shim ya kita borok kaju kapor ring la shu shim la shu jiet kan shu krana takam basam po di snong te namar ba kum kalau mentam men shu ai ko ini sa ya ko umba mung di bari po molai ni hama man shim khaja borok kita po molai ring jiet ta ko jaka ya kabang in wara ya kata tes ni pakai tes dari lada sibo manta lada ka report kalau negatif ne positif lu ngimde bangin lak manong ba oh ko borok ko ba ko mulai ke di sini nabang ira sedang ni tes dari lak benar ki locality bang ba long ba ke bangin lak bu apokalis jadi pak jo akan collect yang sibuk demi ada lah syamsta